ole ama sain Bollywood milar namdang nei ta lop te chanchin karon puan awang hian namdang nupui pasal nei hi promote tumna lamani lawa news aniangin thaibik nei lovin kanwai male mia maidon ane namdang ko pui nei lampang hansoi dek to hi chuan rilrowa tu ema ming alo lang ta ke uchina nima sela minero soirik chi ni chuang lo engkho lele boina chuan Bollywood milar tak namdang laka khyang oi ta te chu kan point out le mia maidon ane pakhat na chuan Shashi Kapoor Bollywood celebrities jinga na chuan thangsa pui nula mel tai konga hoi harber hi tunge ni kan ti chuan Indian actor chuan vor Shashi Kapoor hi ninge yangle kan sha chewangin namdang jinga ro po kan Indian pui vai kan ti mai ang ho hi chu nam kulmu sakhwa le culture la ul tak nam ania hiwang hian randang mi foreigners nupui pasal nei hi an har sat bik chin le a nima sela Shashi Kapoor ero hi chuan chutiang culture ti vel mai chu alo pathian velo na sa chunin kumsang khazakwa somnga pariat Bollywood film industry alo chilma India in tungi ani kan hmel shat ma dei to khan English nula Jennifer Kendall chu tuini lo ma la ilaka hian kalwang liam tia zai tak me athin lung lo ne zanin liam ta te alo te pui nga to mai alo nia Shashi Kapoor hi nupui nei khan kumsom ni mi chau ani nge ni film industry a achievement ro pui tak te chu soidon chuan chuti mai soizo sen chi rual ani lo wangin le kan topic nen ai mil chi alo wangin soitel te lo mai la ama shim hi hetia ahmel hanen mai po hian shelo khanom karing lawa an hun la na kha chuan Amitabh Bachchan ti lawa chuan ani ai lar le thom nei lian hianom bik lawang ti thei khania India rama choi moina ro pui Padma Bhushan dong the tlem te jing om chhun ani wang ringot po hian Bollywood huang chunga na hi chuan alo te lo zia chu kan che thiam vek ome ti chuan le kumsang ha zakwa somnga pariat kum dei to kumsom ni mi chau ni la ya sap nula zona lo wai chaudan le nupui hiala anai theidan chanchin chuin chingle chautai la Shashi Kapoor adwat lai he English nula Jennifer Kendall hi kumsang ha zakwa somthum pali khan Southport England ta lo pianga Jen hi England na piang le Saiyan ni ma se Bollywood film industry lu chil tura India ramaron tho lu wang chang khan India hi ka pian ram ni lo ma se kamuna ani ti hiala soi thei khopin a in beng bel nget ve man lia India mun khwarin Shashi Kapoor pa theater Prithvi theater a actress in an thok ve ren ro na temuna hian Shashi Kapoor po stage manager le actorin na thok ve boka kita chang hian mangai na hian ramri khamlo ti hlange me kha anron sa chaudun ta hlat ni om ta kani adin ngai zona chang hian chang dang in mel san ei lovin thinlung mun khat an pudun ta reng mai ne Shashi Kapoor hian anwain puan le danin he athinlung mutu sap nula mel thatak mai hi amu masak be tum chu Kolkata anin avei khat mu na chang hian avei ngal em aya he nula la hian sap nula e ti lo chuan alo mel jindagi ve de ngal mai chunin mitchiai reng chuan mangai na bul an tan chongal ta der maya anin mangai na chuan avor top thleng chhavin mangai na lipuya chuan anin lilu jingdun ma de ungeni don ne kumsang zakwa somnga paruk Shashi Kapoor kumsom pariat mi chawni la hian Jennifer inu le patin hena chuan an fanu chu nupui nei turin adil ve ta top maya nima sila Jennifer inu le pata chuan an fanu chu kumsom ni panni au pa ni to ma se an fanu nupui nei tura rundil tu Shashi Kapoor chu kumsom pariat chawa upa alani wangin ngoite ilatwai lung runde uma mani ti in an lo nar chiang hlia nima sela Shashi Kapoor hi abaidon do miaw lo wangin anu kumni kumsang kha zakwa somnga pariat chuan anin nei tir ta thawani Shashi Kapoor le Jennifer Kendall te hi in mangai le in dua tak pa pathum lai nei manin kumsom ni paruk chung zet mai an cheng duna nima sela van doi thak tak mayin Jen hi
kumsang hazakwa somjat pali September ni sari khan cancer natna wangin abaural tani hetianga anupui mangai em Jenniferin abaural sam tamai kha Shashi Kapoor hian atwa thiam lo hlea depression de nei phain adam sung hun kha depress lungleng le kohar malngoi ngin hun amangzawa kumsang ni som pasari December ni le khan kumsom sari pakwa upani in abaural vele tani Shashi Kapoor hi anupuin abaural san lai hian kumsom li paruk chawa upani ma se nupui dang hi amel le me alawa achan po kanupui ai tha kha ka muzau don lo ti ka sha chian wang ani ti in anuk cha don thleng khan chongkam alo chak chhuak ani Bollywood actress namdang laka khiang oita ta jinga hminglang sa zwal panina chuan Preity Zinta kumsang ni chhovela movie hit kia ke hena chang Indian mi pui rondeng dot to amel enin theilo khopa mel tha biang sum nai kal mai simla nula Preity Zinta kher hi chu ila shangai mi alawani ngat chuan ingong ve thokhat le ka ngai to pang Indian movie hming dai le to ngai lo tur kia ke hena chori chupke ti te kal hona ho koimil ge ya ti te le kabhi alvida na ke hena ti an chan teng te phei kha chu Indian box office movie hit list kai tha ni in ahun lai na kha chuan Indian nula piang to zinga hian Preity Zinta el phangam tu reng anom lo ti thei khopa borak nei lian khani a ani po hi achievement lam kha chuan sei thui vak lawanga kan topic ber anamdang pasal nei kan sei lu ma in Preity Zinta chungchang ai le shat ngai ma lo oi har sa iti de tur pakhat kalo skill zawang cheu o akum tak chu ka soi chang thelo na in Preity Zinta pa Duganam Zinta kha Indian Army officer in Preity no pan lai hian kanram Mizoram vaireng teya apa na wangin an chung kwa in an lo kho save thin to tlak maya Preity po hi vaireng teya khan school te kalin kumthum vel zet alo ve manani hemi chungchang hi vaireng teya an zir tir tu tele a school kalwal pi thin de khan an da soi thei vek ngani empo ni se Indian Bollywood actress Shafilor kan nei zinga mi ngei kanjam sik tui thiang laudon phave chin ngat ani wang shim po hian achan om khop mai amai ro chu hetianga kan Mizoram chung e school ron kalve thina wang ngot hian kan Mizo nu ngai ni e lo ti vele ngot chi chu ni chuang lo anamdang pasal nei chungchanga hian han lu chho taila he Indian actress chuan vor nu moi te hian anam pui Indian mi pafelle thatak tak thlang lawa akar ladi tradition le culture shan hlak sap tlangwal buang theng thung an thlan chat chana hian mi puilama tangin zona tam turu thin hle ti chu a life sat en chen chuan kan hmu mai karing lawa inam pui Indian ni pa ingai ne wanga ni kha ti comment bol tu po atong ve nuk chin atira kha chuan Preity hian apasal Jim good enough nen anin ton dan hi asoi chuak du ngai me lawa interview ama chan reng pon apasal nen anin ton dan kher hi chu soi chwa adori lo thu in achang ta dai china ni masla vokin interview ane sak chum me kha chuan je boy du to bik lavin apasal jin nen anin ton nam hasaber chu Santa Monica munlun le walang tak ni in 3 point parkinga ka boy do wangin kamang ang hlia so tilai tak chuan ka pasal ni ta gym exercise la chu kam fu hlawa ti chuan puina kadila apak dan tur min shil ngal ma se har sa ka ti em wangin ka kar cha bi chu pe in khongai min pak sak sham turin ka ngena chu ta tang chuan coffee te in dunin mangai na thon thu chu kan zo du na ti chuan kumnga chung zet mai kanin date nuwa nupa kanin siam ta chawani ti in Preity Zinta hian a thinlung nei tu satlangwal Christian thatak ni bok nen anin ton dan chu asei chuak ta riap mai ne pathumna chuan Bollywood actress namdang kop zinga leng hermo yan ti mai Nina Gupta che dan ro thabzat mai kha in ne thlak chun zom ta ngalila Nina Gupta hi kumsang khazakwa somnga pakwa Jun ni le piang ni in Indian actress ani baka television director ani telboka ama ngai hi ni
Filmfare Award for Best Actress lo dong to tu kha hetiang Independent Woman Bollywood huang chung mai che theu neu lo tak aron ni chawma India in Nita Gupta hi tungen ni kan shat ma khan khuvel hi alo dai dar na sa in alo struggle na sa vel he china he nula thiang hlim pasal ka nei ma chuan ka virgin hi ka vong nung rengang ti ve chin Nina Gupta chuan nulat aron she ve dek dek tia chuan zo pa chang to mala ti hla kha ron tui pui chho hle chu ni in asak chanala Indian mi pui te chhong dor turin mi hang pomlai nei khovel cricketer ro pui Vivian Richard alo ni le ta hala khati lai khan Indian nula in mi hang tlangwal mi pa le ngal zuna anwai ta tlat mai khan India rampum al nein an hun lai na na kha chuan an thom tukarin kha Indian News Agency te khan puan turan shelo ani bera khatiang khan akum sul te meu Vivian Richard khan pomlai nei reng chungin Nina Gupta kha adu ang thalin songbol kwal vel ma se anu pui thau tha nu pui han nei meu tur chuan alo hisab ngai me alo chuni in living together hun re tak chung anom hnu le fa hial an nei hnu in Vivian Richard hian atan do Sunday ta tho tho ne Indian nula Nina Gupta le Vivian Richard hian fa pakhat Masaba Gupta an nei mana an fanu hi Nina hian ama in an kol chawbaka Vivian Richard an a thau thak nu hian Bollywood film industry lo chilin Indian actress Ming Dai le to ngai lo tur ta zinga aron cher chuak ta hialani hi tuna phei chuan pasal thatak na hin chung ko thatak an din to a hetiang khopa hlotlin na ron chan chho tak nu hian mitam tak chuan lompuin ngai sang viau ma se trong kam deng khong tak tak ni pomlai kop du khopa mai chelep ler tia tro zui ero ala hlo chun zom zel ta thau thawani alina chuan Priyanka Chopra le Nick Jonas Priyanka le Nick na hi chu khovel thang chuak rak khopa milar ani ve wang hian shelo kan wang viau ome anni pani hi chu anin ton dan le an hun man chho zel dan video masalama atle patle pakan puan nual to wangin kan sei thui vak to lawanga kan sha thawangin Priyanka kher hi chu kan Indian nula chuan vor ve tak meu ni in Indian mi pa ama nei du ngoi tu te hoisana namdang laka khiang an oi tamai kha uitu anga in riluna ta comments motor aum nuka nima sila mangai na hi chu mishing dan thei ni lo ilro pui tak mitam takinan shiat mitlem te in an hlimpui ani tlat sini